ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka Khatnrew tarik upanai March haka porship hobajem step Shnong tura bat cleariat. Haka khat artering mentau benai leber arja apsau ka Shnong Lawjynriew nong thamai. Karayo ban pli ka mala ka balai Jong ka Ïing Treikam ka balastang bante na du snam arja apuar. Bante ka mala ka balai Jong ka ni Ïing Treikam labai pisar ka sarkar jala Lyngba Chief Minister Development Fund ka bakot khat san lak tingka ka bala produk di kong Jasmine Lingdo. Ya ka ni ka Ïing ha ka ni ka sngi na pli ka menteri sarkar ka balong rumenta ka kertong Jong ka sing NPP ka banyak khunyi ka election MP sa Lok Sabha na Shnong parliamentary seat ikong Amprin Lingdo ringkat ka jingadon lang ikong Jasmine Lingdo bat kuwi dai kinong kit kam Shnong. Patip haka berjar-jar in situ Dr. Jasmine Levy in contribute seconded back ba pila menang yan Lyngba yang dilumur haki degi mau jengking ngi kit ngayo kit kirot por bangakil shedi shalor ngi hamban bet ba at least ngi di ban I funding ban at least ban long safe yaki bakil shedi shalor to be sure ba nginle di kata na kaliang Jong ka sarkar but hakani kapor ngangamit tang kaway bangi ngide tang i-channel Jong ublay hi un penkentang ublay hi un say madan but ublay hi un aibor ti ban syukular kalong kababakla hindray nilayo kala don hakajing mut kajongi ngin pet bangin peteng ngin kakam kabadon kam kerki nakaliang kajonga ngasoburam palat pokidon nong Shnong ko giba katni ila ay kani kicaka kibabun ki Shnong kiba ngaru ngasong ngalalong emeli bunsnem reni kidaw kibamla lan ngimna bangintay ko bigini kiyen aman kadong aman ka Shnong but ngihi kum ka sarkar ngingen nang ni syakman ngin pen ihepi ngihap ban empower yaki nong Shnong toy lilay saya ki nong penyat Shnong lamarba hakum kane kakya kasyon kadai tang kadong ka Shnong kabanla ban guide yemi bangin deliver ka delivery kam day hakata ka political partnership tuni ka delivery kadai ban day ben kaba khut kaba suba kaba shy kaba yo ilang baro but ngasno the most trusted institution hi hakajing syam jonga hakajing ai shakri upai ba kadai kadorbar Shnong but ngadai ro palat ipi kadorbar nga ai kublei hi ba ibla ai monso bha ya kani jaka but mapi kilong kumi kilamba kisamla kantai bachimlang tay ya gani kejaka ya ka bakandai kejaka kabayo achin bentoy but nginnang ya kendo but nginnang ya pendep ya kani ka project kala manchim shisnem arsnem liesnem tambangi kwa banyo before 2028 bakane ka project kalau complete ngamtip kumnongin le tambai Dr. Jasmine ngamtip ka determination Jong but ngadon kajing syania bakal ni determination Jong kan long tang kajing tay sudah